Yakunyone ugakoro. Nwikora. Muthenya akuguranirio. Gutire kindu gitakorwo kina stock yakio. Tondu nduramenyekaniri ati ukorwo wendetie stock. Kero agakorwo ahuririo guo. Stock. Ehana guo. Ojei. Kinyumba gwakorwo kuhana uguo. Kaigai. Agakorwo ahuririo ata. Hana status. Agakorwo haconete uguo. Nginya choma cia hau nja muthenya wa kuguranirio. Koguo no andu makoywo. Ama magadi mari ere. Omwatigwo. In fact reke ngwire. Magakorwo me mugunda. Kuri mako omwatigwo. Ogiathie. Kuri makorwo me githii. Omwatigwo. Ogiathie. Karogwa ne hahinga mutumia ahinga ri akone bebe araitirira. Niguo ithio. Oyo customer ri. Oyo. Mutumia arigwo ni ciao. Akaigua papa. Tondu ni mathagu makaheo. Ona mundu abatite papa. Papa. Kore mundu makora hake. Kore magikoro magitungata me kanitha-ini. Na deacon na bishop. Ahujati uguo ri. Bishop. Mariganite na deacon. Ona deacon agambia papa. Bishop atigwo handu ari. Tondu ona ukimuona ri. Kore magakorwo. Nitura maundu mangi. Kore magakorwo me matatu-ini. Magithie. Makirathi twende. Ndereba tindikite atia. No ngari Ana twarithia. Conductor aguthe ngari rubaru. Twende ndere. One hatiri mundu. Kurora iguru one papa. Ndereba ni athire. Papa ndereba ni athire. Age magakorwo magitangatha. Mathikiria nenjetarie munyaka wa Jerusalem ngitagwo kihiki aigwe hagamba papa ejo ni giathie. Maniacha. Kisi jae. Mena jogu ajogo mwecimua. Na mukuho wa maima. Magitangatha. Na gacini ka digital. Tagwarauga athuri thayo. One gacini gatire ho. Matigwo na mukuhi. Kisija. Tagaceni mathie papa. Ikuna na gathie. Papa Jogu ni omaratigwo no kwa ligana mbeca iria mekunjikiria. Hena rere. Mundu MC ndikondo kaingi makorwo mari eri. MC makorwo mari eri. Haya, tio horo. Maigongona. Ndauga tio horo. Tio horo uria kugathie. Ucio ni karango. Ni ndauga tio horo. Tio horo. Mara MC nao. Tio horo mutikaro renge. Tio horo bote. Bote wanyitirwo guo tio horo. Waya, relax. Ndaganye. Microphone wariria wa waya na ni nyite bote na thutha. Tio horo. Karango ne ika. Mathire. Nena wajiro wa waya. Bote na ndeganye ri. Mathie, baigwa mathagu. Papa. Kinya bote. Papa. Ajiro atigo. Bote ndangithia tutige. Haca. Papa, ona ni agate. Tigo uko na karango. Mutigona u. Mutigona karango na wajiro wa waya. Haya. Lewe. Hindi ore. Jerusalem to atu to mathagu maraheo. Makinaga. Makinaga. Jerusalem no kwa. Okugwite haleluya. Leu haha ri. Leu ni wira-ini. Uria ona papasi. Papasi. Ekuhetwo wira ni ndama. Haya. Leu makiuga space jero igokire ri. So papasi mena o. Mena ndama. Ni hindi marahingura nduka ya Githurai. Haigwe. Papa. No wathie. Papa si athie. Damane ni aroria eko papasi. No ko MC riu ndamahuragire thimu. Ndimwira njeterere.
Nego kako MC. Hapa ukora mundu rekate. Papa si ni aboka. Ni aboka. Leo kigosho nakagithite papa kigosho. Wapi ndu negaro ya junior. Wapi ndu mbadi alienda muthie. Mena Regina Aganwe. Papa. Wauche kereke wapi ndu ya Regina Aganwe. Ndu no ngaro ira ana microphone. Ana Regina. Ona Regina athiete papa. Ngaro ya tigo. Regina athie Jerusalem njeru. Yes. Reke tuikaraga twithagaragite. Tigetha muthenya ucio wakinya. Ndukana tuike wa mwe aria magaki. Hare. Hakena ndo State House. Hakena mshabanio State House. Wena Dr. William Narigiji. Au paja akakwera. Kwani tu ngore. State House. Bwana asifiwe. Mwathani agochwe. Rigiji na keri auma na fomu. Ekwenda kunengera munene gwa caine. Ethi kunengera munene Dr. William ri. Aigwe papa. No athie. Munene athie. Rigiji atiwo. Ene. Ukietoka na profesa.